Yalaki din! Agsubli ako ni Jay Tubay, tatang, nanang. Kananat ka ti pa nagsuble, manak ko. Ay na po, nagbiit nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hun gayam. Alaan yun dahil sing-sing kan kwentas ko. Ha? Balitok kasing-sing kan kwintas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulan asingsing kun kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon dahil ta. Ay na, agyaman anak ko. Balitok ko naman. Nagkana sa dino ti papanam, saryo. Awisip man dagiti prinsip ka o ta ginom kami ti arak sa leng bakay. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwintas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan ako naksaryo, ha? Ikakit din iparparamag na kita. Ay kakaisuna nga dalas kaw. Sigurado nga apalan dagiti prinsip kaw. Makita na dagiti alas kaw. Paramag day jay asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo milibakay. Nes ngamin ni Jay Dubai di anak na. Nakkail ti sweldo na. Ngam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw. Ha? Pasikat. Bayam latan. Trip na nga rudmay. Sa maysa, may ranrano dakmat iti kinaparamag na. Una, na may sakamot asumusok mo. Agpapada kayo anagsam iti arak. Ha? Talaga mat itaw. Agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayaw, kasla kayo maten aglang-langa akaldain. Yan niya lagi din ni Meli. Naganuman na nasa una. Sumarteng kan, ang mga numatibab kapay. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managna ka dito'y paraangan, Saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang ipakita ti kabarbaro sa sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagayam ako managnaka na kaya mo may parapag na itabarparo sa patos mo. Ewan, tatang. Nagngina day tao, numapan mo katagan ni Jemaw. Ay, sana kapaglan ang katagan ti ordinaryo lang nga tao. Ay, ewan bibiyang ko no nanginawan no saan. Nasa anak mo't nagraraman, nakaskan ka. Feeling. Anyan hagi din ni tatang. Magpaiso may Saryaw. Pasikat ka. Di ka lagpain. Tatang, Hoy, Saryaw. Napaglan ka para mag. Amang ano dahil tanto ipakaisag maka. anya kong bagay ti pakaisagmaka, tatang. Uldapon na ka. Agasap, iparparamag mo pa dahil tabalitok ang kwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Ay, salpag kitay. Oh, apay nga agbubusor ka asin mangput dito'y balay, saryo. Yak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmaka nga agusar iti balito kakwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Eh, pakaisagmaka kano nga raw tararabidag. Talaga ba itaparamag ka, saryo? Ingkakit din iparparamag dagiti itidken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot sanay, kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa mapasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makitkitak may ti araramidam. Pumanagna ka iti paraangan. Kas ka na turista ngawan kwartana. Ah, anya? Itauman talaga mo. Nakapurporma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maisa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kiday. Ay, kat bad trip ka na. Nakaisuna baro dagiti usar kaw. At dapay balitok asing-singkin kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita sa'yo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka itilakok ang natang, saryo. Saan nagagsisiday tinatang, manang ruseng. Karne ti sinsitaw. Anya? Amaw, manang ruseng. Adaw, ti kwartak. Milyonaryo akong. Aya, Uy, manang. Nung makita mo lang kumatilinaon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported na dilata. ay naggana saan. Itay agsama, nagarpusara kita imported ang corn babe. Itay mo't pangaldaw.
nagsidaag iti lanson mate nga important. Isuan niya kasapulan tag siday tinatang para lang data kadag iti awan makukwartana. Yes! Atuyan ti pulutan nyo a crispy pata ken lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, Parisaryo. Sana all maraming pera. Ay, diya kaya tagpainom, no kornik lang, ti papulutan ka. Nababayin ka na kayo Anyat sirserbi na nga do ti kwartak, nawan ti papulutan ka. Mala, agpapas tayo nga ginumiti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak ng kan, Parisaryo. Saan ka nga parikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw At dapat nga agbilib kayo kanya ano ibagak agumata nga iti kutsay. Anya? Kutse kunam? Wan pari itaw Dete kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Dete kumakutsi at tumayap ti kayat kukay. Ay nagganas manin ano tumayab akot si tigatangan, Parisaryo. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan lang ay jay bulan ti papanantayaw pari itaw Sa dino pa ingay, Parisaryo. Ikay langay. Ay. Nagganasan ngay, Parisaryo. Ay, wan paray. Kalpasan ti panaginom tayo nitaw. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailan ka mo latan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anya laki din ni tatag. Awagan na kita ni Senyor Saryaw. Talaga man, kas kalapangkis akarag ang nakaida. Nagdakalan tabok si Mau. May palagin inom iti arak ti among haramidaon. At dayta ka man na ako nagtatang. Isungarot ti kayat kong aramiday. Nakapurpurma ka. Naganglik ka mga ron. Tatang, Magat arak pa'y latipayon Mau. Inaldaw kang agpapainom. Ako namlan di kay may busan iti kwarta. Hua! ay naawanan ti bagam kanyak tatang. Go away! Awit na rupam. Anya nga ta. Tunay ta biyag mo ti agguaway. Salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay awisak ko maigi balay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani na tay idinaudi apa nagiinom yo iti arak. Anya? Dandani pa yun nadadal iti ulo na. Gapoy tinalabas apa naging inom na iti arak. Ang sasaw ngagmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. Anya? Iso adimon awisan ni itaw tama nga nuad-adda ang madadaal ti ulo na. Saan ka lumat nga agsidsida iti natang ni Saryo, Bianaw? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. Anday paganagan ka, di mo papatsyain. Para magday dya tao. Bapanak ko maagla ko iti natang ijibalay da. Ngam nalagip ka, dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Ang damot ijay tay manugang ka. Isot ti agsida itinatang nga lakom. Sige man nga ron, Bianaw. Kapuros pa'y mat nga ron dagiti lako ka natang. Nay, naging dito yung balay, manang Rosay. Ubayak agla ko iti natang Di bakit mo, tigagarak. Bagakmatan ka, manang Rosay. Saan kami agsisiday tinatag? Ha? Karne iti kayat mi asidaan. Nagaduti kwarta mi kinibagad ka. Iso asahan kami agsisiday tinatag. Ha? Ay, natangkin mo ti ulo, manang Roseng. Apayayang ay papilit mo ti umay agla ko iti natin dito balay, may. Saan kami nga ron nagsinsida iti ruo? Anya? Go away! Saan kami nagsinsida iti ruo? Na Saan kumamot akas jay ipanagsasaom ken ni Manang Roseng Saryo. Kababain. Ay, awan bibiyang kau na mabainan. Imbagak matinkin ko, saan taga nagsinsida iti natag? Tapasing akar ni ti sinsida ita. Bak nang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsitsida iti natag. Kaputa agraraman ka abaknag. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabaknangan dito'y lugar tayaw. Nagpaangit ka mo nga raw. Ay, sumarting kan, saling. Talaga mat nga duti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak ta kag trabaho iji Dubai. Nurse ko naman.
Nalabos na itan akin na parang magmaw sa riyaw. Si kamot lat maibabae. Mla, agluto ka kita itinaima sa pulutan. Tao may dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka man ay. Uray man na ginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bursa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu a kwartam. Ipakita man nga rod kanyak. Ha? Hay, sa lawasaw ka limalalakyan. Ati mo pa iti babae ang marite. Imbaga ni Bagabaw, amad na dahil ka no ti ulom no babarte ka, pare. Patsimot dahil siya babae. Kung kuna na lang nga, tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman na tayo nawis na dito yung beer house, pare sa Raya. ay no problem, pare. Awan, apulos ti kasturem. Syakti magamong agbayad iti inuman sa ngaran. Awan kaya. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Labi iuna yan. Magmagnata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare sa Raya. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. Raoy, pare, ikaw. Kakaiso na anak pahuit yaran ko. Agurdo na ba ya? Jakon kabalan, pare sa Raya. Mga no matumba ako na magna. Ano nga, agawid na nga rin. Wawawawawan na. Agawid tan pare sa Raya. Maulawak na talagang. Hindi. Mabit lang parita. Abay nga pare sa Raya. Doon lang ito nakabalangan ni Didaranda. Sa di na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up na ito'y. Antay mo kam. Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. Kung saan kayo nga tupal. Pagkasayaw. Di wala ti kwarta ka na lakas ka. Alay. Ay, nawanan niya balito kasing-singkin kwentas ka. Agraban kwarta. Nahulda pa, mga... Gunggo na ba? Dahil ti maganap, ti paramag. Ay, binugbugdak pa yung nagitawan at bay na lalakay. Ay, Ay, naapo sa riyaw. Agnakam kamo siguro itan. Manipod ita. Saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta? Ano tingin mo asawad sa lain? Impulong ko ter aramidom iti anak ta. Di ka lang babain. Sana pinpinutan ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Wanday ka. Makamu ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-may sa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinagkimusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla balay na yun ang dagiti kalding mo, Romeo. Wen, Rona ba kahit? Nanayon ang timay sa kalding. Sa dino nga pinangalaan iti kalding. Napidot ko dya igiti kalsada, Rona. Ang mga no pinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsanti at sao. Tama nga no, at damakangag kan ka akaruba. Kunakon kat at pinakaw mo day ta may sa kalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nalakit din ni Rona ya. Diyak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ije ka bang ibang nga barangay, pare Romeo? Kasta ka di. Kasarsaritan mo dito, dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man di natakaw a kalding di pangamaag. Tinakaw Tinakaw dati kalding na ije igit ti kalsada, pare Romeo. Ay una yan.
Agraira man nga rudan dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi na ita ti kaldeng. Ha? No asino man da dyan nagtakaw. Heh, agsakit ko matityan nang agsiday ti karne ti kaldeng. Iya. Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanyak man ida? Naglulukmad daw. Nagganasan. Ha? Anya tinagganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan ni ti manok. Ay, wala, Romeo. Sana all at datarakan na manok. Nagimasan din ti karni dagita ni ti ba manok. Yummy. Oy, rabi iuna yun, Romeo. Maturog kan. Maturog kalatan, Rona. Bye-bye anak latan. Tas anak pa yung makaturog. Anya-aya ti pampanunutom. Kinunak mata maturog kalatan. Di kan damag-damag. Makamu ka no, di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakit din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog. Tas anak pa yung agpuglab. Narnakan lakit din titurog ni Piling. Naidapmat na nagiti silaw na. Ay sinalbak. Taol dagiti aso dita abagatan. Mano at agron-ron data no diti sa ano na nga dayo. Ayay. Nagsardeng di ba ng taol dagiti aso. Gundaway kung dito ang mga lakadagiti manok ni Piling. Kwarta manin da ito'y. Napanam idirabi Romeo? Adaya. Adak lang matito'y balay di rabi. Ulbawd. Apay mananaya. Saan ka amakaid na idirabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling. Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw? Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamukan, Romeo. Saan ka lang amangalding? Ludi kat agmamanok kapay. Aniya? Mapanagnakakla ang asika tinagtakaw. Ipulong ka. Gimatang kagayam iti bakam, pare Romeo. Awen, pari na to. Usarak man ngagtalon. Imbag paiken ka tada igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pare Romeo. Awen, na to. Nagagutak namin ngagtarakan. Iso may maduda. Ay sus, kasla mailasin ko di may sakal din Kasla tay kalding ni pamamaag anapukaw. Apay, pari na to. Kita matlatang dagiti kalding ko. Ha? Kwa? Naglulumag dagiti kalding mo Amumatan pari na to. Nagagutak ngagtarakan. Dakbay-bayan amabisinan dagiti kalding ko. Kanayon ba't nga gronda dagiti tanod ko? Kung saan da matilew dagiti agtatakaw? Saan lagayang iti kabang-ibang nga barangay tayan tagtatakaw? Uray diti barangay tayaw, at damat agtatakaw, kapitan. Wed na to. Madamatlaw mo akarkar na iti arubayam, itiks na kadagos. Amumat ti numero ti cellphone ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok adagos kada kayaw, no dama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Agsipsipot ka kani, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamamanday tangiwat mo ron ha? Ang mga nuad na makangagkan kang agtatakawak. Pudnomat ngamin nagtatakaw ka? Ustoon, di mo pigsan ti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya? Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Ay, mastoy pulutan ta, pare Romeo. Tinulaan ni Tibamanok o naman. Kakaiso na nga do ti manok ko pare na to. Pinartik matan dyan may sa atap no maramanamat. Agyaman ang nga ron ata, Shakti, inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta. Sige, amin ang tinaggastos. Nyalagit din ni pare na to.
Nagbasit la banag da ita? Impagpaikin ka, at adala ta kwarta mapaggatang mo iti arak, pare Romeo. Nagagita nga ro, di so nga dulat ati kwarta. Sana parikot ti kwarta kanya. Ay. Napaya nagsanay ka. Malagip ko lang, nagiti manok ni Piling nga nagpugaw, pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalala ang timan ni Brown. Ha? Sigurado ka iti day tangay bagbagam nataw. Dahita tinapaliiw ka, hindi naginom kami di balay da pare Romeo, kapitan. Siya man timang paliw kan kuana. Un kapitan, padyak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na. Kan nailasin ka, ti kalding ti pangamaag. Ah, Un kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba din ro na? Anya man hindi ta pagpupulutan. Intun kwan, adda makasipot ka. Isi na daday takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung nagtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapag kwartaan da ito. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Si kantumat laang ti agbabawi, iti udi na. Anya nga tati aramidon ni Romeo iti paraangan. Tumalangkew man. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko ang manok. Nananana, sa balit ti agparparik na kanyak Isunsamot ti agtatakaw diti barangay ni. Ha? Ipakamok at dagos daytoy kan di kapitan. Madyagar aramidem itay di paraangan da isay, Romeo. Ne, sa balit itinor ti sarita mga kapitan. Anyat pagkit kita am kanyak, at dadakas ng aramid ko. Apay, akas ta tisungbat mo kanyak. Magasangan ka, taadda aramid mo. Ako nagnamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibagak nagtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Ha? Nanalakit din ni kapitan na yan. Sila tuwa-tuwa pa ilang may. Apay alim mabaga tarupa. Kas kalamapaiswan Romeo. Aha. Madu, talakla si kati agtataka o dakas ka kanya. Apay akas la apurido ka, Romeo? Apay asaklatan ti makikita mo na. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliwan. Saan ka manin na makaid na? Tanawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anyat yan mo. Ay, apurido ka ta kinasarita na ka ni Kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pagpabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak-anak kurang anang bagbagakan ka. Ay wayway kung tibaka kang dagiti kalding ko. Panawak pa ilay da. Subliyak to idahin to napulot man hindi panaway. Mas kanapadakkalakida na yung bag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no may lakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Agawid akit din. Dakpay nagarmusar kahit. Mabisina kaon. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kan tibaka na. Ay, pagkakakaw nila tao. Adun adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko rito italtalam. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong ramidahin. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidahin. Wen kapitan, dahi ta tinapaliw ko kan ni Romeo. Isulakit ti agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali na paliw mo isig. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tahanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglamay, saan nga kuri kanya?
Dakas dayjay, no matiliwak nga tatakaw. Bakit? Bakit? Ay, Apay Romeo, kas ka lang maururaman. dagiti tarakan ko akalding kan baka. Apay dagiti taraken mo? Awan dapat ni Jetal talon. Anya? Dalaki din nangala ka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akalding kan baka. Magkwartaan laang Saan ka di at tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga tinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsagana kanyak dayjang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ina mapakawan. Nagbalatag matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kung ti mangibaga ka ni Kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidot day tatap nagnakam kan. Di mo aramidan day tarona. Diyan ko nagtakaw. Basta di nakipulpulong kini kapitan. Pangasim. Anya? Agsingsingpet akon bakit. Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Hindi nakipulong kini kapitan. Diyan kaya't ti mabalaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasalitaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nakadua pulutan ka nara. Mansaw kakadua. Kakaisu na nakadaw tinapasadaki di kalman. Wala gani. Talaga nga doon ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kakadua. Ama mo dakmatay. Talaga nga doon ti katagag nga arakan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw. Na ito nagpainom ka manan iti arak ka dagiti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna na gadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayat na itangan aramidam. Kastadur kalaunay no da kwartam. At dayta kayo manin, tatang. Mabuti pagmagag. Nung kumataurnungam dagiti kwarta nga igat-gatang mo iti arak kat pulutan. Yan dapay maurnong yung agasawa. Tatang. Ay, dahil iti tandaan am ganay. Sursurwam ti agimpay. Tapno da kwarta yung agasawa. Anya laki din ni tatang. Adula amin day tang ibagbagayo. Sa may isa. Saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho. Iso nga adu mo ti kwartang tatang. Ano nga agpaiso ti kwarta, ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam, salbag ka. Imay kayo ka din iti balay tapno sermonan dak tatang. Wine, umay kabagbagaan. Sana nasaya na tangan aramidam. Ibusem ti kwartam kadagiti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto timbagakan ka ni tatang gani. Nalabas ti kinagastator mo. Anya nga ita. Datan tinaibusan iti kwarta. Anya laki din. Danag mo na ya isain bakit? Mapanak man nagpasada parang makaaduak. Tapno ada man kwartata. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na Anya? Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwartam? Oy, suporten ka na, isain. Tiyak kaya titinor ti sarita ma. Awan pa'y sir din nga agpaspasada. Tapara matla ka dagiti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa'y ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mat asumardeng kan. Magasangan ka, gaputa agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag ka kiti a tao. Oh, ising. At doon ti utangam asa nga kilo a bagas. Ken 2 a dilata. Ang yamanak, isa. Mas da awak man ken ka ising.
Anya ti pakasdaawam kanya kisa. Kanayon nga agpainom iti arak ni Gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Alam, ay nga umay ka pala umutang. Kasanumot ngamin. No adda mapasadaan ni Gani. Ipainom na kadagiti babarkada na nga istampay. Anya? Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Naumaak pa yan iti dayta nga ar-aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes sa para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na. No siya ti mauma. Panawa kon ni Gani. Kat makaamon iti biyag na. Wow! Adumanan nga harakin pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Ano pa iso? Tiryo, nagkanasun ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pari Gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, antay tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok kan dumapay. Wow! Nagimasan? Na ito yung pulutan. Agrendag kayo ti arakan pulutan. Ado day ta. Kakaiso na nga dumanin tinapasadaki ti kalman. Ay, nagkana sin Jow. Agpapas tayo manan nga ginawm, kakadwa. Nadatasid si Daem Iseng. So imot kan mantika. Uwan tatang. An-ano sa kunday ti asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daem. E dito tagkakaimas ti pulpulutanan dagiti babarkada ni Ganay. Awan imbati ni Gani asidaw tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngampulos nga awan imbati na kanya. Ay tiawanan bayan na lalaki. Danugag san titinggid na tapno saan na makaangais. Pagaturturo ka kon. Ising, bagay. Iaplag munti ka man na pagidak. Si Kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Abaya sakti, baon mo kat nabarta ka karot. Sikati agtignay ta saan ka nabartag. Basol ko aya, no apay nabartag ka, Gani. Makamu ka iti biyag mo. Matutagin. Ising bakit? Maturog kang agmaymay sa dito'y selekta. Sa bali ti pagturugak. Pagturugam nga raw da. Ijay salas. Di ka din gumurgura kaniyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka ang tapno at dasap anak ka maturog. Bagkalan kan tupay makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaidakan ka. Anya? Dwala ang akaring ti pagarmo sa rantay, seng? Wan, sagay sata. Di matang ka kumamat iti naima sa pagarmo sa rana. Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko. Impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay ababarkadam. Anya laki din ni iseng. Di ka nagsahupay. Di mon pakibiyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idin ta siyak, soy kan mantika laang ti sidsidot. Anya laki din ni bagay. Anya kalaki din bakit. Ay, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti langan babarkadam ti awida. Anya? Total, kayat mong matlaidangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasayaat mo, tasikan amis mo ti may dito'y tersenak, Gani. Apay ka de, isa. Ato'y ti listaan ti utang yo kan ni Iseng. Utang ni ising neta. Isot ni singiram. Saan ka ta siya? Na, anya kumangay ti pagbayad ni Iseng iti utang yo. Kat awan mo't panggadan na. Sikat da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom kadagiti istambay ababarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. So nga, ala, bayad kan.
Ay, sapay umutang ako may dilata kan itlog. Nagpuskol mo't ng tirupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ha? Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, kanay. Ay, nag-repair kami iti Jaip, tatang. Di ba ito nagandar? Ay, biyag aya. Heh, kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita diti balay. Tatang. Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, isong ay malatu kanya. Kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Nakot kay. Naglaing ka nga gastos, no adda kwarta. Ita, umay ka agdawan, iti ka na. Danungan ka, masalpag. Anya lang, iding ni tatang. Saan adito'y balay ti papa na mapagdawatam iti lamutan? Mapan ka ka nagiti ilib-librim abarkadam tawan makanditaw. Tatang. Ulamlan milyonaryo ka no, painom ka. Bastan ti pa'y tipulutan nyo. Kanya nga ita. Tawad ka niti kanab. Pasinsakan, parigane. Ira naman ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. Anya? Kat kumusta nga, di paspasada majip mo, parigane. Ay, ato ka no ti bagastos kung nadyakin ko ka. Iso ngawan pa ilang panggata kita. Ingka pala umutang kadagiti daddo mabarkada ta. Bareng ada kwartada. Sige. Kasta nga rod taramidag, pariteriyaw. Awan, di maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jakpat yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos. Inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon ka mat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw tar aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, na isuda mo ti babarkadam. Inasit kag idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta. Napayak lang. Kasano nga rodan? Kasano ti biyag ta? No awan mo tin kwartata nga igatang ta iti masagsapol ta. Ustaw, di kan sumanaw nita. Kat, apay nga rod nga agbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang nga sikat ti mabisin? Uray siyak. Agawid ka pa lang nga di balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga di balayaw. No di kan makaanos kanyak. Pumanaw kan. Nagalasan na ita nga inaramid mo iti asawa. Pinapanaw mo mo tani di balayaw. Nailaw anak lang nga nang papanaw kan kuha na tatang. Mabisina kami niti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kuha na. Salpag kakiday. Mailiwak mo't lang iti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Aw, adtaw tatang. Ay, anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Kap naglimpyo ta ulam salbag. Anya ti araramidam ti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan. Bakit? Anya? Oo, anyaman ti madingin nararamid ka o pakawanin na ka o. Maiiliwakon kan ka bakit? Sikalat pampanunuta ka o. Ay, jak mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin ah? Jak mamati. Umay kan ah bakit? Agawid tan. Manjak. Apa, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos ka o. Nagbanglo ah. Uray pay. Saan ang makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi ka mo tin kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko ay ha? Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwarta ang pariteriyaw. Awan kwartak ko naklangarudin, parigane. Imposibleng awan paray. Nakita ka itay nagudaw. Anya ko mano, nakita yan, nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan pariteriyaw. Ay, awan malagip ko at tinulungan nak parigane. Anya,
pumanaw kan. Awan maitad ko akwartakan ka. Pautangan na ko na. Mabisina ka talagaan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang niyo. Sakbay apautangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko kan ka. Ay, mabisina ka talagaan. Masyan ka kanya. Kagpakpakaasi ka dagiti babarkadam. Saan asyak ti asit gam? Ay, hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Awan ka robot kwartada. Ha? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanya? Why, tatang? Why? Huwag tarupam, salbag ka. Dagitin libre mitiarak, di na ka matulungan. Sinalbag na ganyan tataw. Itatasyak tiyang patulong, di na ko namamaw. Kuna ba? Nagkakaimas pa ya pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko katakwada. Hindi na ka matulungan itatatang. Leksyon kan kaday ta, salbag ka. Nagsakit na ut-ut launay dahil tiyan napasabag kan nagtatang. Inanawan naklangaro din ti asawag. Awan pa'y magkukurtag. Pagtin ka ngamin ganay. Ikakidag sapol iti panggidam. Tapno agbiag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! At takwartak ita, isang bakay. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya? Igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay. Bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparamag mo. Anya lagi din ni isang baybay anak lata ka de. Bakit? Paramag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay kunak nga ro din. Jak kaya ti matagtagibasay. Asino ko matimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti ka aruba man nagtagibasay. No makita da nagalas ti susuot mao. Ay, liblib yan da kalag. Anya? Ay, jakmat pa atiw kadakwada. Iso ang kumatangak mag, titi ka barbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay. Talumat ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day taw iti agkakangina akawags kan sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mo't sa bali apapapanam? Anya laki day ni isa. Abay, nasken ka di pa'y nga da papanagtap no agbado akitag kakangina, alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam. Ima kumaano mangup opisina ka. Mara, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang ka iti usar mau no kayat mau. Ay manjak! Ha! Sana kakasken ka apasikat. Gumatangak man iti Vixen, nana. Ha? Una yan day tanga itsuram, tita. Ah, apa iti tsurak, nana? Nagpudot ti panaway ngam nagpuskaw day ta jacket na. Malaminak nga road, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito pa'y day taaso ang nakaigda di ta sangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamag ti asaw. Anya nga rod ti katangam, titaw. Imbaga kita yan, abitsin ti katangag, nana. Di kayat ko asawang. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa ya may sana, nana. Malamabit lang nga raw na mga laki ti gatgatangam. Aha.
Adto yan, tigat-gatangam, tita. Aw, adto'y magtibayad ka, nana. Ha? Nabukal mo't asang ribaw. Awan barya apang sulit kita dito. Mano amin na yati bayadak, nana. 3 pesos lang day tabit sign. 10 piso akin day. 4 pesos lang ti bayadam. Ilistan pa'y laang, nana. Awan baryak. Bayadak tao no madamdama. Sigay. Basta umay mo bayadan na. Una na. Di ka ka di madanagan. Para magmay manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya Sufeng. O may gumatang itibitsen kan may sakin day. Ngam nabukal asang riba ti bayad na. Anya? Kas lamang luk-luka. Ha? Jakman kursunada ti ugali day ja atitaw. Uray siyak Sufeng. Jakbet kaya ti ugali day ja atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukaya ti tornilyo ti utak na. Agasam, nagpudot ti panawan ngam pang winter jay jacket na. Bagtit nga ron day ja tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta. Piman pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko nam. Ngam pagpay-pay-pay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito para angak. Jak kayat ni makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya lagi din ni ilay akaruba. Sa anak mo't niyag parparam magkait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparamag kanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay dayta. Uray anya ter aramidam iti bagim ito, saanin nga agbaliw ti rupam, kas kalagro rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't. Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakit? Naay, mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na. Tapno makita damit anapintas ti sapatos ka. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung nga rod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katag iti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalang ka, bakit? Kaya't kaw tag pabigbig dito lugar tayo. Umay ka lang dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa dito sapatos kan badom. Wintatang, may mayat matla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidam, madlaw para magka. Saan mo, tatang? Anya nga iti serbi dagiti agkakangin na akawus mo. Kat adda ka mo't lang dito'y taltalaw. Mapitakan tumutla dayta na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon. Dagiti kuryat kas kada uleg ti pakpakitam iti purmam titaw. Ay, dadailan ti ulom. Tatam! Ay, magkapay tito. Uri adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawis mo. Apay, umapal ka, pari Jigaw. Talaga nga palan ka, pari tito. Jak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawis. Aya, ay, piman kamot nga rod, pari Jigaw. Ay, padawatan nakman kit de. Nuadda di mon kayat akawis mo. Tapno mapadasak mo ti agisuot iti original, pari tito. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawis ka. So, adya kaya tagipadawat. Sayam! Ha? Ay, kat indon bigat.
Gumatangak man ni tinapinta sa cellphone kaw, pare Jigaw. Day tay nginginaan. Ay, wow! Nagganasan pare Tito. Ikaw na talaga. Investment ko dagitag kakapinta sa gamit ko, pare Jigaw. Ay, nagganasan jaw. Sige. Labasan ka pa dito parangan. Inak man pa, gistampay di tersina paray. Hay, una yun ayan ni tao. Apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni Tito aparamag. Anya? Iparparamag na dagiti agkakapintas akawas na. Agasam, adalaang dito'y paraangan ngem nakasapatos. Uray numapan ije talon na. Nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kaya't nalaang nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni pare Tito. Kasla ka na yun nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagtipintas nga agpaiso dagiti isusuot na. Ngem saan met nga agbaliw ti rupa na. Ha? Ha? Kasla nakalibi at ulingan. Anya man ang dayta sangpot mo, Tito. Ay kahit baro abado ka, isang. Gimatang ka manan itibado? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ron tigatang ko, di gumatang akit ti kabarbaro abadaw. Anya kalakit din, Tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsoon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Baybay anak katilatan. Day talatan ti pangibusam iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa napali taagapit ak tumanayin. Addang tumanin kwartata. Ken gumatang ak tumanayin iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos ti aramidem? Nagatupel sa omnita, isang. Kaya't kung araw nga iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka. Anya? Tapno ibagadagiti karuba. Akabagilag ti gumatang kadagitag kakangina akawas. Oh. Makaamo ka kunakmanan, Tito. Hay, paramag ka talaga. Ayos pare Tito. Nagado nga arak ng pulutan ti ginatang mo. Ay katuan pare Jigaw. Agreng nagtaytara. Gumatang ag tumanin. Ano agkurang ti inumin nga arak? Ay, wow! Nagganasan jaw. Kakaiso na nga dakwartak pare Jigaw. Ag happy-happy tamata. Pautangan nakman nga ro diti kwartam pare Tito. Manaw, pare Jigaw. Sa nga ribo ko pare. Sa nga ribo uli. Bakit lang, dahil ko kan katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit mau, isang anak kao. Umayak bumulot iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam, nga mawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik ka ni Tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Ay, sinalbag talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawus na ti kwartana. Panguram, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't kat sir-sirbi day nga asawam. Naglayng agparamag, ngam awan mo't gayam ikatang yu iti bagasyaw. Tatang. Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kao. Punuam day tatimbam, tapno adu ti kanin yaw. Anyat gatangam isang. Saan ka gumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kendo amat a sibuyas. Na, taping umutang ka. Kat nagbak ng ni Tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni Tito, Nana? Kat no agkakangina dagiti kaus na. Nabukal pa'y asa nga ribo ti kwarta na nga umay kumatang. Ha? Iso ajak pa tiyan nga awan kwartayaw. Di nakikikan iti kwartana, Nana Sufing. Ngamin, ipang pangruna na ti gumatang iti kaus na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasin day tanga ugali ti parswa isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sufing. Ha? Ay, no siyak ti mapunuan. Awan sir-serbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas mo't ti si ta, isang. Wan, Ay. Apay nga, isang.
Di ko man naimas asidaan at tilinutom. Agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo a kwarta kanyak? Adda ay a kwarta nga ititid mo kanyak? Igat-gatang mo mo't iti agkakangina ang kawis mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaam? Di mo man pagsisikuran dagiti batbadok isang. Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga? Isang? Wun, siya kung ti makam mo. Uray di kan mangtag iti kwarta nga igatang ko. Pagsidaan ka iti naimas. Ayaws! Ay na, naganasin no kasta ba kay? Ano sa mon deta sardinas? Sana balita agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na, nagmayatain. Ay na, uray may sa ti asawa na muna tagrimijaw. Nakadasaran dagiti sidaan, Tito Lakay. Ayaws, mabisina ka talagaan bakit? Ang nagadumot din dagiti nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka mangan. Ay, uwan man bakit? Ay, naggana sinjaw. Ay, lukat ako nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asaway? Linutom dagiti kawis-kaw isang. Una, total. Awan mo't ititid mo kanyak apaggatang ko iti naimas asidaon. Oh, di daytan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, sana mabalain bakit? Oh, anya pa'y lang ti at aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti paramag akasken ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon. Saan ket adag iti pagparamag mo, Tito? Ay, agbaliw ka mo siguro itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya mo ti matay dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kurso nata ka ating Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang, Manong Rambo. No ipanak iti motel, adda ba si Charles no? Nungay ipan kalaang iti igit-igit. Tapno makatipitak ading Lorna. Diyak kaya't no iti igit-igit lang, Manong Rambo. Adamot nalaka ang motel. Short time, mabalay. Mabalihin, Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruten ading Lorna. Siya kunti makamukin ka itaarabi eh. Ay. Nagkapwam abigbig at rambaw. Nabanak man nagsapul iti sayote, pare Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw, pare Esteban. Kay, nakadimula na sa pulam a sayote. Ay kada, pare Esteban. Kapuraws a sayote. Ay, ang ikat ko a sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada, paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbatik ata kilabanag tao, pare Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan pare Rambo. Anya nga minday ta sayotay. Sayote asiitan, pare Esteban. Anya. Day, kasla napuyatan ka, Rambo Lakay. Kasla nalaes nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak kami makaturog iti rabi Flora Bakay. Iso ang nagtugtugawak ang nagpatpat na di terasa ti balay. Anya, Kiway,
Di mo nadlaw ti iruruar ka. Tanarnekan ka iti turaw. Kaslag burburag abulkan ti panagurok mo. Nalabas ka mga agsasaw, Rambo. Kunamlan saan ka nga agururok amaturaw. Ah? Uray la agresires dagiti ngipon mo amaturaw. Kas kala agkarkarong kum itinaata amaais. Ay niya laki din ayan ni bakit? Iba ka na may lamot si Kasjay. Talaga magtrambaw. Ha? Ay, mabit man lang. Apa Flora bakit? Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ikwa. Awan day to'y bakit? Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alimmabaga titengad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit? Pasol jay si iti damurtes na itaw. Iso atimulatan ikaskasaw. Ay, maturog tana, Flora bakit? Rabeen. Jakpay agtuglap. Ay, na, umay kan abakay. Umuna ka nga ruden amaturaw, tas anak pa'y nagtuglap. Ay, sus, umay ka kintain, bakit? Di nakman pilitin amaturaw, tas anak pa'y amakaturturaw. Ay, iluten ka. Tapno daras ka makaturaw, bakay. Ay, manjak. Ay, anya tinasakit kan ka, Flora, bakay. Bukaw, saka, ima, uno, pataw. Ha! Sumardeng ka man dita, Rambaw. Awan tinasakit kanya. Ay, uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingat nga agilot, bakay. Ay, sige man nga rod, Rambaw. Dahil to'y laangan ulok ti ilutaw. Wala. Agplastar ka, bakay. Iluto ka, tinasakit nga ulaw. Panang parirambaw. Ay, Rapay. mapanak manen agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayutay. Ay, una, tanapres-pres ko ti sayutay, iti rabe pare Esteban. Agayaw mo ti banglo ti sayutay, iti rabe Kanya, nabanglo ay ati sayutay paray. Ay, kinabanglo abaray. Nung katigtigos na. Ay. Lamasirok ko ti kaya mo asawa parirambaw. Ay, yung araw ti kaya't mo asawan. Mapankag-sapol, iti nasapinan asayutay. May, tumpak, paray. Ay, surot na mabuparay. Ada kwartam? Ada, Manaw. nasurok a kwarta. Jayag pa'y sumati bagam. Manuti kwartam dita paray. Sagaribot yan ta dito'y bulsa. Mabalinan pare Esteban. Nalakalaang mo ti sayuti ijay igigit ka. Urayan na nga ron, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagato asayuti. Ang kakaiwarada na. Ikaw sa paray. Naka-miniskirt na amay. Nagkaanas siya. At pilikan, tadan na pilik paray. Ay asino tinapiling paray? Dita na. Dita umas asinag asayutay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw! Nakaswas na itingulam. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Ay, uwan, ating Lord. Dating gaway. Asino mat niya dating ka doon, Manong Rambo. Alalay mo. Ay. Isa na nga alalay adheng. Nagsapsapulak met iti sayutay. Ay, este, babae ko na kuma. Agpili kalatan ka dagiti kakaduwang, Manong. Nakatakder dalaan kita iti kalsada. Kartiyam di agpili, pare Esteban. Nagpayag ka. Ang nanalok mga babae. Nalukmag ka diti kayat mo, Manong. Ay, wawin aday. Day nalok magti-type kaw. Adaan, ng mataanganan, Manong. Day man, Ay, mapalinain. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay,
Anya pa'y lati aramidam ngay Pare Esteban. Asit ka mo, Jay na lukmag. Tamapantayaw ijay bulan. Nay, nakatugaw ka mo't dito'y abay ka, lakay. Kariring ko bakay. Bimangon ako na. Tamapanak agkapay. Maturog tapay. Nasakitan tibukot ka na kaita. Magtanganak bakay. Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa'y di maturaw. Ay, sus. Di na nadlaw akasangsangpad ko gayam dito'y palay. Mapanak ijay sa alas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mula pagsabatan day ta nagpuskol na kiday-kiday ba? At tatiks mo niya, tatang. Ay napakpakawan muklaw. Apay ko mga aramidak day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laing. Ammo ka. Anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak, adda sa yutim, tatang. Anya? Ay, ti sinalpagan na Pare Esteban. Chismoso alaklakayan. Apay kay suksukat mo iti sayo ni nanang, tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Naynayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton kwan, mabisto na kayaw ni nanang. Mabisto ak ano ibaga muklaw. Balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mo nga adda sayo, tay. Baka mo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Magaramit kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumad nga men. Tuloy mo, tikayan mo nga ibaga, tatang. Kasanumad nga men. Agat dangaw ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsik niya insekto ni nanang. Talaga may muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Word, inaldaw ng digdigos. Ngam di naman suksukatan di patina. Anya? Nagampap. Sinalbag ka, Pare Esteban. Nay, kapay, anyat basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Ay, siya, nalipatak. Anya tinalipatam? Nalipatak aputot mo gayam ni Muklaw. Di ay. Naku sa pali ataw, di kasarsarita. Ni magayam muklo aputot mo, tinangibagak nga adda sa yutim. Kuha pare, matandanaga. Madati pagdanaga mait. Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. Nalakalag ti solusyon na day tapari rambaw. Anya? Huwag kang aamin. May aklunam nga raw kada babae paray. Ay saan? Bakit ako aamin? Ay mayat ay taan na panunod mo paray. At damat gayang panunod mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babae. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Ay tatitandaan ang parirambaw. Ay, buti kwarta ba kay? Ikit kayat ko arambulakay. Manuti kayat mo? Kaslaado ti kwarta lakay. Ay, adamot pa sayt. Iso nga ikan kamot. Tapno naragsak kamay, Flora, bakit? 1,000 ti kayat ka lakay. Ay, sige. Ikan ka nga ron iti 1,500. Tapno, happy ka? Wow! Nagganasan no kasta lakay. Ay, ngumnay. Masapa ka maturog, Tapno makainana ka. Apay apaturugan nak iti masapa. Ay kiwan aja kamin kaya't amapuyatan ka bagay. Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay. Saan mo ba takakuyog kita ni Esteban Rambo?
Ay. Charon. Naglukmag na ito'y ang babae. Kalakad ka ti bagik ti gurong na. Kasarsarita ka rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa. Ay, sumarunoon ading ko analumay. At David kinatang na. Ala, ni Manong Rambo. Awagan na kailangan mo at itinalog mo. Ay, pasensya kan ading. Ajak ngamin amutinagan mo. Yaho! Nao. Dakon, lap! Ay, pasensya ka nun medyo naladaw. Imatagak pa'y ngamin itibalon. Ay, Kulang no di ka nagsabi kanya kinaramit. Love. Alang raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukod na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukod na kayo ni tatang? Wain. Amaw. Jaklag sa muglo anak. Kay, anya nga ron taramidin nyo itang, nanang. No anya dar aramidin na. Isumot taramidin kan na. Anya? Sa bali atao, tinakaamuak iti maday ngar aramidin ni tatang yaw, anak ko. Ha? Makita na taramidin kan na. Papanam lakay, nakapalas kamay. Ay, kwa. Kasangsangpet ko, Flora ba ka? Nagkabuang taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal ba ka? Nasa paak arimwar itay. Aya. Wen, bakit? Ayan jay pandisal aginatang mo. Ay, kat hindi suki tiyaram misaan. At timpla ka man kiti iti kapita. Ay wala lakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. andiyan ngay paray, mapantaman ang agsayutin no rabi ay. Ay, katwan apare, Esteban. Mapan ko si Bugan jay sayuteg. Tapno saan amalaylay. Ha, naggadasen paray. Ay, timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ang ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na may liwag na nilang ka. Kaya tuwan na makita. Ay, kitagasin ka nga ron no rabi, pare Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw ka. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw, pare Esteban. Ay dati parik out paray. Mawan ni Lorna. Absent ka no ita, pare. Makita ka langan iti sa bali ang babae. Nagadwa sa'yo, hindi na iingay. Ay, kawanan na. Agsapulaklangan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't ipagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Mapay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Ita lang ang makitak na ita asayutay. Kabarbaraw. Kita niya pa'y later aramitem ngay. Asin gamon kinakita masayuti paray. Ay kiwan na pare Esteban. Kurso na dakday ta asayutay. Di ka talikod, ading seksi. Sumango ka kanya. Kurso nada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya, ading seksi. Sagmamano ka, bayadan ka itinangin. Basta mayat ka itikayat ko ama masama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Siyak nga raw Rambaw. Dinak na ilasin adagaws. Gaputan na kapanglimliwa. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayutay. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Demam nga takadyak amo tar aramitham. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno.
no patas talaang rampaw. Saan? Ay, di mo aramidan day tabakit. Diyak kayan. Madi kayat kumat nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang rambaw. Ay, Flora, bakit pa nga asem? Ay, di mo aramidan day ta. Ay, pakawanan na kaon. Ay, di ako nagsapuliti sa iyo. Promise, bakit? Huwag bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapuliti tarong tanakas na ita. Matlagayam nga ibagati dakas, sinalbag ka naglakayan. Ay, bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbaliwag kaon. Ay, kayatan, takita sa yutay. Bueno, papagayam, ditan tinagkipusan ti Maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay.